الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام وقال سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. أيها المسلمون، ففي القرآن الكريم 114 سورة وأكثر من 600 آية. والذنب الوحيد الذي ارتكبه إبليس اللئيم ذنب واحد وهو الكبر. فموضوع الخطبة إن شاء الله سوف يدور حول التواضع وذم الكبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم وسائر المسلمين من هذه الصفة الذميمة التي تكون سببا لدخول نار جهنم والعياذ بالله. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawen yettude Allah o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata wiyeteɗo Allah, mo mara nando mo maraɗimmo. juula ene laaɗo sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko nden e dendagal sahabaɓe makko. yewtere meɗen e o hutuba ɗo ko yiiloto ko fi toɓɓere wotere. ko honɗum woni ɗum ka nder alqur'anul karim suratuji 114 hinoton. hinoton ɓuri ayeje guluje 6. so ƴetti bakkatuji ko halkata kon fuu naɓa goɗɗo yiite jahannama, danda mo aljanna, ronka heɓude aljanna few. bakkatu goto pet iblisa woni ko faggiti, ko sabu ɗum ɗo Allah huɗirimo. bakkatu hun gotum pet kun ɗon woni Allah woɗɗintinimo e dendagal yurmede makko nde. kankadi o ƴetti décision ferme: ɓiɓɓe adama ɓen fof o yaada e maɓɓe ka nder yiite jahannama illa ibadaka minhumul mukhlasin. sina seeɗaɓe ni, ko lutti kon fof o watta ka groupe makko ɓe yaada. ɗon andi ko bakkatum hokkum ko wiyete kon alkibru, mawnintinare. iblisa yarari beere, o jeenaari, o waɗari ɗi bakkatuji ɗo fuu, ko sabu kun ɗo waddimo e Allah. wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min alkafirin. ko foppuni Allah tagi adama ha o gayni, o yamiri malaika foppo yo ar sujjanamo, fo ari jooɗi hewrimo ka teddingol mo. iblisa inni min mi watta ɗum, o sali kut. Allah landimo ko fi honɗum, ko ɗum aduwaka kondanude goɗɗo a ñawarimo. Allah inni ko fi honɗum: iblisa inni khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. min iblisa, min ko kanko adi wiwde min tappa ɓernde. kala mo yiɗa on tappa ɓernde inna ko min, o naati ka fedde iblisa. iblisa inni khalaqtani min narin, min koye yiite taguɗalam. wa khalaqtahu min tin, a tagi adama o e loopal. tagaɗo e yiite pour iblisa hino mawni, no teddi, no yiɗaka Allah, wuri ko taga e loopal. Allah inni ko fi ɗum noon tun, o inni o nga tawama e woɗɗintinaɓe e yurmede anne. iblisa inni tampi, mi haajaka, kono mi watta ɗum ɗon. so inni no Allah accanan, Allah accanayno mo, o waɗari ɗum ɗon. iblisa ko honɗum o landi, o inni o anzirni ila yawmi yubasun. joni min kadi komi faala tun, mi vanzoto, komi torikema tun an Allah wata waran ha ñalande dargal. ha tuma nde guutufal ngal wutti, asrafil wutti ka ala du accanan tun ha nde ñande. min kadi mi waɗay golle an nde. o inni o mi ardirana ɓiɓɓe adama ɓe wonɗo sabu on ha min haɓuɗen
mi ardiranay mo yeeso mi ardiranay ɓe yeeso mi arda ɓaawo mi arda nano mi arda ñaamo mi ardanaɓe bange ɗen fof si wona dow ga ɓay toon yurmen nen ko to woni ko yurata wo a tawata ko ɓuri ɗuurde e maɓɓe ko yalɗi ko yettay ɗum ma on contrat ɗon waɗa hakkunde iblisa e subhanahu wa taala allah waratamo hatuma ka adna o lannata ɗon kanka ɗo inni o majjinayi ɓiɓɓe adama ɓen fof si wona seeɗaɓe ndaade ko ɗon fewndi fewndo ɗo ayiyay julɗo yaray beere fenay wujjay jattay tooñay ñaamay jawdi alyatima ñaamay riba kala boneji ɗin fof o waɗay e hille nene boneji ɗin fof ko iblisa kanko ko gotum o wanno joni noon si iblisa waɗi bakkatu hon gotum pet allah luttino yimo ka nder yiite jahannama an a waɗi kun ɗon a watti sappo kadi e hoore ɗin ɗon ko ɗum sikkuɗa an sabu bakkatu el gotel pet ko kibro ndaro ye qur'ana fop e hadis fop e sunna fof on yiyata ka ɗimmiti bakkatu mo iblisa go waɗi sina o kibro ko sali ko sujjangol oɗo yo allah dandu goɗɗo daragol lappa ɓernde inna menen ko menen min ko min haray a natika fedde iblisa allah subhanahu wa taala o fewtinenaɗo ini wo wahfid janahaka liman ittaba'aka min almuminin tippita muhammadu sallallahu alaihi wasallam wonande ɓe sahabaɓe wonɓe takkoma ta mawnintinano ɓe walaw kunta fazzan ghaliza alqalbi lan faddu min hawlik sa wonno neɗɗo ñaaɗuɗo brutal ko woni o ko sonko a wawata no moɓude ay hunde kun mutawadi an wonu neɗɗo tippitiɗo wata mawnintino e hoore ɓe wonduɗaɓe ɓawo ɗum ɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki e hadis wo salasatun la yukallimuhumullahu yawma alqiyama wala yuzakkihim wala yanzuru ilayhim walahum azabun alim subhanallah wo noneji yimɓe tatono ton ɓeɗo allah subhanahu wa taala yawma alqiyamati o yewtidoyta e maɓɓe si allah yewtidare e ma hara ɓi probléme ɓay kanko mari aljanna kanko mari yiite ɓeɗo noon kala siforɗo ko ɓeɗo sifori kon la yukallimuhumullahu yawma alqiyama si tawi hiɗay tawa ɓeɗo andu an e allah o yewtoyta ñalade dargal woni go'o wala yuzakkihim o laɓɓinoytaɓe kadi kala mo allah laɓɓinari haray o tuuni sa tuuni ko yiite yahata tati wala yanzuru ilayhim o ndaroytaɓe o yewtidoyta e maɓɓe go'o o laɓɓinoytaɓe ɗiɗo tati on kadi o ndaroytaɓe kadi darɗe yurmede nayi on ko honnu walahum no wodani ɓe azabu lette alimum musuɗe jon noon ko jeyɗo lette ɗen inni wo ɓeeɗo tato haray hiɓe mari dey lette musuɗe yawmal qiyama sa ƴettiɗo joni tas hun kafe a naɗiɗo e micronde a waɗi 2 minutes ha 2 minutes pet ma 1 minute e demi a yaltini a wawata yarde fewndo ɗo 2 minutes pet allah noon inni mo marani ɓeeɗo lette hara ko musuɗe hara ko yiite jahannam kamalayka ɓe wifuno ɗum duuɓi 100 hiɓe wifude ha yiite nge nge wojji cos ɓe ari ɓe inni allah me wifi duuɓi 100 hange gayni wojjude allah inni ko honno nge wayi kanko ɓuri humpetade wo nge wojji wo wife fiyon ɗum nge wulaari taw ɓe watti duuɓi 100 kadi ha nge rawni peñ ɓe yeetiti allah allah inni wife kadi ɓe watti duuɓi 100 ha nge ɓawli kir nge neɓɓiti ko ngen ɗon habbi ɓeeɗo tato kala sifotorɗo e ɓeeɗo hara on tigi maayi o tuubaade wo go'o e ɓeeɗo tato ko cheikhun zanin mawɗo jeenowo mawɗo tawata o yehi ha woni mawɗo hara golle makko o ala sira jeenugol a waɗari ko fewno wonɗa payko yehi ha woni mawɗo kikelajo few tawa an kadi hande kay ko ɗum ɗo woni golle maɗe an e allah on haɓi o yewtoyta ñalande dargal o ndaroytama darɗe yurmede o laɓɓinoytama kadi nayi on hara hiɗa mari lette musoɗe ko ɗum woni cheikhun zani jeeno fo jeeno hino kaani kono noon si tawi tentini hara ko jeeno mawɗo jeeno fo jeeno hino kaani hino ñiddi labaka kono hakkunde paykun e mawɗo si ɓeeɗo ɗiɗo jeenidi haray sitta ko paykun kun kunnoyinte ko sahawu makkun amma mawɗo yehi ha woni mawɗo oɗo hande kay ala ko naadimo e ɗum ɗo jeeno no metta allah subhanahu wa taala andon noon o jeeno ko mettata allah kon fof bakkatu ñoore hino ɓuri bakkatu jeeno mawnugol ka allah bakkatu ñoore hino mawni ka allah ɓuri bakkatu jeeno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki iyakum wal ghiba mi rentini on ko wiyete ñoore
fa innal ghibata ashaddu min azina wo bakkatu ñoore no satti no metti tuubugol ka Allah no mawni ka Allah ɓuri ko wiyete kon jeeno fi honɗum jeeno sa jeeni ko ya tuubu hakkunde ma e Allah ya ta qirritoɗa waɗi jeeno amma noon bakkatu ñoore a laaɓi e makko wotuma qirritiɗa e hoore mo ñoguɗa on mi wowlinoma ɗum ɗo e hoore tooñe mi torikema yafanona o inna o yafanikema no metti wadde a bonni inde goɗɗo a wowli e hoore makko ko annduɗa e ko anda ko woni gonga e ko wona gonga foppo a wowli ya yahu inna a kaari mi waɗi ɗum ɗo kadi ɗum hino metti fi amma siko jeeno ngon a jeeni ɓiɗɗo goɗɗo bandirawo goɗɗo ɓingu goɗɗo nene goɗɗo ko ya laɓɓin hakkunde ma an e Allah subhanahu wa ta'ala ƴetta décision ferme a wattata toroɗa yo Allah yaafoma hebbina waɗugol ko moƴƴi toranoɗa mo jennoɗa ɓiɗɗo mum ma ɓeygu mum yo Allah ho yaafomo ɗon yawmal qiyama Allah ko moƴƴo sa laɓɓini anni yeew e tububu yeew mo wawi ƴettoyde ka moƴƴi oɗa e ha to yaha to amma noon si tawi noon hara ko ñoore nden haray ko ɗum ɗo ñoore noon ko wiyete ñoore sahabaɓe nela sisa mbayɓe maaki ɗum ɓe inni ene si tawi noon hara ko min ño'irimo kon himo wondi e muɗum ko ɗon le woniri nelaɗo maaki ɗon noon woni haray o ño'imo ko ɗum ɗo non woni ñoore ko tuma nde wowluɗa goɗɗo ko o wondi e ɓaawo makko hara a suusata fillade e tawne makko ko ɗum wiyete ñoore nelaɗo sa sallam maaki si tawi noon hara o wonda wo haray a ño'imo a feni e hoore makko kadi ɗo noon ɓuri hulɓinade haray woni ñoore yiltike kadi woni fenade ko woni faqad bahattahu haray ɗiɗi ɗinon ɗi joni noon neɗɗo arano ɓeeɗo tato ɓe Allah subhanahu wa ta'ala yewtidoyta e mum yawmal qiyama o ndaroytaɓe darɗe yurmede o laɓɓinoytaɓe no wodani ɓe lette muusuɗe ko cheikhun zanin mawɗo jeenowo ɗimmo on ko hombo wa malikun kazzabun e lanɗo fenowo goɗɗo himo laami kanko laami fof laamateri fof no e juuɗe makko tawata ay hunde ala kadi sina yo fenan ɓen ɓe o waawi ɓe o laami ko ɗum nafatam malikun kazzabun lanɗo fenowo ida wawi nangude fof soka goto landotako ba goto ala dow ma sina rabbu samawati wal ard yon noon ko ɗum fenanta lamateri ma nde ko ɗo woni ɗimmo ɓe Allah subhanahu wa ta'ala haaju mum ala yawmal qiyama ko ɓe Allah inoyta khuzuhum fakhulluhum summa aljahima salluhum summa fi silsilatin zar'uha 70 zira'an faslukuhum ƴette ukkoyomɓe ton mi perdinta tan an e sifa ɓeɗo si goɗɗo yehi ha hewtiɗo tawi kadi ko fenande woni ko wurata haray moƴƴari nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki alaykum bisidik fa inna sidga yahdi ila albirre wa inna albirra yahdi ila aljanna wala yazalu rajulu yasdugu hatta yuktabu inda allahi siddiqan o yowle gonga nunɗe ande nunɗugol feewa naɓa e goɗɗo faade e peewal peewal ngal laɓam kadi faade e dewal e ko moƴƴi wo gorko o seerata himo wowla gonga ha Allah e malaika makko ɓe windaka makko ton oɗo ko neɗɗo ko wowlowo gonga wa iyyakum mi rentini on kadi wal kazibu e fenande fa inna al kaziba yahdi ila al fujur wa inna al fujura yahdi ila an nar wala yazalu rajulu yakzibu hatta yuktaba inda allahi kazzaban wo mi rentini on dey e fenugol hayso tawi koye sama kala haysi koye sama kala goɗɗo wata o fenu wata fenu hay ɗaynugol pay koye makoye ariɗo jaɓaɗo goɗɗum hara hundejo yagde ko fiino nangirama a windanama ka Allah fenande timmude tis wo rente e fenande ande fenande puusa e goɗɗo e ko boni kon puusa on tigi naɓa mo ha e yiite wala yazalu rajulu gorko seedata himo fena ha o winde ka Allah kaari ko fenowo haray noon a heeɓi attestation mo a seedata few si malayika seeditike Allah jonnima diplôme an ko a fenowo haray lanni hande kadi goɗɗo yo rento fenugol haysi tawi koye sama kala ko ɗum nelaɗo sallah sallam maaki wa hatta yatajannaba al kadhiba fi misahihi ha o woɗɗito fenande hay ka campi makko hay ka sama kala makko hay ka awmodiral makko hara o fenata woodi woɓɓe hakkudeji meɗen si ɓe wowli to mais nano na kariyeti ma jogitoro ƴakkirɗe ɗo woodi woɓɓe ko ka si ɓe wowli na kariyeti en hiyeta filtano yo hay e goto enen tigi en seedtanike kaarijo ko wowlowo gonga en seedi tigi kadi kaarijo kadi ko fenowo kadi hara e hulɓinike si tawi noon ha yehi ha hay tagu Allah ngon seedi tigi ɗum ɗo feƴƴi tigi kanko Allah subhanahu wa ta'ala sabuna neɗɗo so laatike fure o maayi haray ko ɗenɗe yimɓe ɓe woni karambi malaikaɓe ɓen
si ɓe manti kaarijo kaari ko aaden moƴƴo winnama aaden ko moƴƴo si tawi ɓe fof ɓe ini kadi kaari alhamdulillah en fowtike ɗo ko ɗum kadi woni ko winda iɗen andi qissa o nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ñande goo ɓe tolude e sahaba ɓen fure feƴƴina ɓe inni ko kaari ni ɓe inni yowoyi en mbaaden moƴƴo maayi jokkowo en ɗan moƴƴotoɗo e kawtal juulowo jangowo hoorowo ittowo sadaka yaafotoɗo muññiɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki wajabat 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 waɗɗike ɓe feƴƴaari ɗo fure kadi feƴƴinoya ini ko kaarijo maayi alhamdulillah emba o hari soñji emba o hari waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo o ko ni nelaɗo sa sallam maaki kadi wajabat waɗɗike sahabaɓe noon ndaari tawi ɗako ko moƴƴi ɓe wowli nelaɗo sa sallam maaki wajabat waɗɗike ɗa ɓe wowli e hoore oɗa jikku bonɗo nelaɗo sa sallam maaki wajabat waɗɗike ɓeyni enen nelaɗo ɓen famari ko honɗum waɗɗiɗa ko honɗum waɗɗiɗa nelaɗo sa sallam maaki on mantimo on wowli e hoore makko ko moƴƴi waɗɗanike mo aljanna oɗa kadi on wowli hoore makko jikkumo wonduno on o maayi o tuubari waɗɗanike mo yiite jahannama toriki allah subahanahu wa taala on yo allah on laɓɓin en tammo on eɓe allah ndaroyta yawmal qiyama o laɓɓinoytaɓe no wodani ɓe lette muusuɗe kadi o yewtidoyta e maɓɓe wa ailun mustakbirun kon ɗo woni shahide e yewtere men miskin baaso tampuɗo hara ko o mawnintiniɗo kadi mo ƴetti hoore makko naɓi ka patron ji ɗi woni dow ga nayo gooto andu tigi tigi o mara e hoore ko o mara kon kadi hara himo mawnintini kala ko ƴettuɗa jonnuɗamo hara himo mawnintini jaɓugol wa ailun mustakbirun ko ɗum woni neɗɗo tampuɗo mo mara hay hunde hara hino mawnintini ko jonna wo hino yawi ko jonna wo hittina fi muɗum ko jonna wo ko jakka hoy koyɗo o jonni rilan ɗum ɓay fi feere ala a tawama ka fedde iblisa ɓeɗo yimɓe tato noon ɓeɗo haaju allah ala e ɓeɗo yawmal qiyama si haaju allah noon wonari e ma andu a tawama e halkiɓen hara yo allah on dandu en mi fillitoɓe ɓe tato ko cheikhun zanin mawɗo jeenowo yo allah dandu en ɗum woɗimmo on wa malikun kazzabun lanɗo fenowo tawi sikkuɗo noon lanɗo on ko président de la république tun naw noon tun no fuɗɗori taw an e ɓeygure nden taw e paykoye gone ɗon taw woni fenowo ɗon no woodi ka fenade dagi nden kadi hara ko fi moƴƴintingol hakkude yimɓe ko nden ma ɗum fenade hara tigi tigi on ko fiyo moƴƴu ka hareji ko ɗen amma noon fenugol tun hara ya natori ɗon si innama joni lanɗo kala ko laamiɗa ko an ko a lanɗo e hoore ɓenɗo président de la république on hino ɗon ministre on hino ɗon gouverneur no ɗon préfet no ɗon chef quartier hino ɗon chef secteur no ɗon amiru hino ɗon kala poste hun kun laamiɗa kun hara ko an landitorte kun ɗon ɗon a woni ɗon malikon an kadi a landitoroyde kun ɗon wata finu e hoore ɓen ɓe allah subahana taala ƴetti waɗi e ley konngol ma ɗon ko an fewjata ko an jogui dernier décision on o malikun kazzabun e ardinaɗo yeeso o fena e hoore ɓe o laami ɓen kadi tammo on wa ailun mustakbirun e neɗɗo kadi tampuɗo hara hino mawnintini mi toriki allah subahana taala yo allah dandu en mawnintinare aqulu qawli hadha wa astahfirullah li wa lakum fastahfiru innahu alghafuru rahim الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أيها المسلم يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم في حديث قصير في نفسه ولكن طويل في شرحه ومعناه وفوائده قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه من مثقال ذرة من الكبر أو كما قال عليه السلام musidɓe julɓe tedduɓe ɓawo yettude allah laawol ɗimmol e tammol juula e ɓurnaɗo tagi fangol sallllahu alayhi wa sallam du'ano mawɓe meɗen wuurɓe e fatiɓe toro allah yo allah danne en o jikku bonɗo ɗo halkuɗo iblisa wata halku en nelaɗo sa sallam maaki e hadise daɓɓo mo timma bindol gotol ka windugol kono jogiiɗo ma'ana ko sarhete tawata waɗe defte ɓe maaki la yadkhulul jannata natata aljanna ɓe innaari ko américain jo ma européen jo ma africain jo ko danejo ma ko ɓalejo ko arabujo ma ko ɗum ɗo wo natata aljanna sahabaɓe fof maapi ko homboni on natoyta aljanna fof no nafaala natugol aljanna
ɓe maaki man kana fi qalbihi ko kala on mo woni e nder ɓernde muɗum ɗum noon ko an andi ton min Abdallah mi anda alaji kaari anda modi ka ko an andi ton man kana fi qalbihi kala on mo woni e nder ɓernde muɗum min misqali zarratin ko fotata e gabbun zarra ɗen andi no fanɗiri hewta hay gabbun foñe si tawi hino e nder ɓernde ma ko fotata e gabbun zarra min kibrin immorde e mawnintinare andu a natoyta aljanna mo beyo hasibu ɗon hoore mum iblisa kanko o feññi tawi ɗum noon no heewi tew Allah subhanahu wa ta'ala no waaki o daaliga deftere makko afwan wonnema ko kanko woni mawnintiniɗo on kala ƴettuɗo ɗon nde wanare ɗo waani tun o ñortaymo Allah himo mawnintini o hata jina hay goto e meɗen enen goɗɗo o laamaki ɗo ha o ronki hato jinde e woɓɓe par ce que ko woɓɓe fotantamo goɗɗo marari ɗo jawdi ha o ronki hato jinde e woɓɓe par ce que so ittay zakka so ittay sadaka ko woɓɓe o jonnoyta goɗɗo jangari ɗo ha o ronki hato jinde e woɓɓe par ce que so jannayi o wajoto ko woɓɓe goo mo hato jini kala no wonirɗa ɗo wo no wonirɗa hara no woodi mo hato jinɗa hay tampuɗo no woodi mo hato jini marɗo no woodi mo hato jini lanɗo no woodi mo hato jini gando no woodi mo hato jini amma Allah o hato jina hay e goto e meɗen himo gaynani hoore makko ko ɗum hino hananimo no sellanamo no daganimo nde o mawnintinto enen noon en wawata ɗum no si goɗɗo nawniɗo joni goɗɗum musimo hato jine docteur jom joni noon ka aljanna makko on Allah mo tagi on wo yahoyta nder ton fiyon noon iblisa ko ɗum yaltinimo ka nder aljanna wonno kala mo woni e nder ɓernde muɗum ko wiyete misqala zarra ko fotata e gabbun zarra min kibrin immorde e mawnintinare mo beyo hasibu hoore mum ndaara ɗon si tawi ɗum hino e ɓernde ma joni noon famal kibru ko honno wiyete e mawnintinare al kibru shay'aini faqat ko piiji ɗiɗi ko batrul haqqi wa khamtu nnas hada huwa al kibru ko salagol jaɓugol goonga ɓay ko kaarijo wowli ko sengo kaarijo wowli ko sengo ɓeeɗo iwri mi sali mi jaɓata fii kala ko ɗum woni goonga o a woni mawnitiniɗo wa hamtu naasi e yawitagol yimɓe ɓen mo yiwɗa o hiɗa ɓuri lasli on ko an iwdindin ko an kala faalaɗo noon andugol si tawi dambe nafata sina l'islam yo ndaaru abou lahabi ñande ɓe ñande ɗen janngude tabbat yada abi lahabin ko bappirawne laaɗo woni ko halkaɗo si tawi dambe no nafayno oɗo halkatanoke neɗɗo fof neɗɗo yo ndaaru si tawi ko jawdi wiyete teddungal yo ndaaru qaruna Allah halkunomo ha gasi tawi digi o moɗinimo kay ka nder leydi jawdi makko ndi nafaari fa kashafna bihi wa bidarihi l ard foppo ko jogino ko fof Allah mutini fi jawdi ndi nafaari si tawi ko laamu ngun yo on tigi ndaari fir'auna laamiɗo duuɓi 400 ha woynoyi ma alimtu lakum min ilahin gayri mi sikkaɗo mari reweteɗo goo sina min fir'auna o kay haɗari ɗon o yini wa ana rabbukumul a'la ko min Allah woni ɓurmo Allah mum ɓurɗo e towude on fa akhazahu llahu nakala al akhirati wal ula Allah nangitirimo ko waɗi wolde ko sakkiti kon laamu ngun ɗo ngu nafaari ka fir'auna jaahu on kay nafaari ka abou lahabi jawdi ndi ndi nafaari ka qaruna ko honɗum woni ko nafata ko o dina l'islam Allah subhanahu wa ta'ala o daali man kana yuridu al izza kala faalaɗo teddungal fa inna al izzata lillahi jami'a ko Allah jogi ko wiyete teddungal ka l'islam heɓoto sa teddiri l'islam luttay ila yawmi al qiyama أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا بالإسلام اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم لا تفرق هذا الجنب إلا بذنب مغفور